negdje otprilike, mislim oko 1000 i nešto boca da je ove godine, da je sad, zato što je problema prošle godine. I dobro, ove godine. Nadam se da neće biti ništa. Što mi drugo, odakle sam sad zvao, što oni imaju? Nije, oni kim, ali kupio sad ovih da kupio je protiv Dragan Dežan i ovo kupio nešto. To je sekret, vidi što su dobro običani. Neki ljudi. Bone kaže ne voli zamijenjenu bariju. Šta je to rekao? Kad je posle dizela? Nije neko da mi seo na mene. Za premium je novi, za kume korišćeni od ovih sad. To sam ono velik ubije, ono, da ga ne možeš prepoznati. Miško, gdje je Toši? Eno me tamo. Ajmo Miško, Toši. Aj što ja ne mogu, aj što ja ne Pa šta smo ono rekli da je odlično? Belo. Ili smo onda, ali Belo, roze. ne mogu da se setim. Dobro je sve, izvoli. Čak sam bio malo pre. Pio sam belo, pio sam sad Pino Grigio posljedno. Ali može, pa možemo posljedno. Minjeve, hvala. Hvala. Hvala.